với này hiện in rem na bit betu pathian nè na lom thu kan soya mizo namte bin chan chuak tu rem na bin betu pathian hing chu fakinom sela mizo nam local se tu po pathian ni mal sok zero se bin kan soi phasa ani kani rem na hi ahlut zia hi kan chu lo mai theya pun hai again kan head general headquarters sa te chuan emi Mizoram ina maso na kan nei pha na te thang thangan soi chuak ka til pakat kan soi ve du lu ka chu constitution India rama kan constitution hi khove la constitution sei ka radia in engari dan nei sei ka kan nia akim change me maya masa chu bai po chu du to loin he kan in rem mu hian Article 371G hi India ram constitution a hian amendment siama insert ani mo enge dalu mel ani chu da zon Mizoram kan kal zel da tura kan in hum bin da tur te ulum ta ka da ania dan puya a han lu le chum chum te hi aro pui me me te hi kan soi duwa ten thu soi tu hi kan background na tang hen ei ang lo view se la history hi ane tuin an ziek chi ne an tia ane tu nan du to kin an sia ka ane ate hi an ok thei fu se maya chu tiang ko achon voina ren na ni kan pan hian poi han soi ka tu chu history le lok tai la Sangkaza riat somale pas somsari le panga Sangkaza riat 1857 Sangkaza riat somwa pasari revolt of 1857 di sapoi min apply kanin sipai te helna sepoi mutiny antin mase any India chuan first war of independence India le independence nei hena tura pala na masaper war masaper in be na masaper dia chu ta chuan India sipai mangal pande khanin sap sipai kha lieutenant war le kha akapa ta chuan a hung kha tu khop maya khu lai hukli lui kam zong zong ho khanin India mi ho khat lui kam hen an khaya engari an ruang khat troi hum me ka tu ma la kha halwa he kham ho ka shemna ta an ti ma se India mi wi local sel kha an lo na samai kha alo nia an u nau te ka te hanan khai troi me ka lo rem ti ho lo ti chuan in rep na zalen na sual na alo lian tel ta ni Mizo nam movement le hi India record ho chuan insurgency andia insurgency ti chu helna dinia kheta ke ni na kan ngai san tu to control ho nam movement na tel ho hi hel min ti ni mase ke ni chuan nam movement ata na mala tu ani andia kan ngai lu me ma Mizo nam tun din huna min khen tu andi kan dia chu ani when I hear he kan in rem na Sangkaza was somewhere paruka RD Pradhan Union Home Secretary Tele kan party president kulande ngaten sign ta memorandum of settlement peace accord kan hanti ahi lupian na po hi any zone kan ngai luwa ani sin khani nai zone lam mi ho ta chian te po in kha ka hela matang in malam tang kala ka thon pheya in vatang ve idea hey kan siling te kan hodu te sa moi khopna ta thakala hol lien wi ang hena langa tu na hela ma takan la kha an in vatang ve idea ani rengang chu MNF chuan kan rem na ni kha kan ngai huwa kan ngai lu zel do na ni te kha kan soi duwa so suan he kan in rem na zia ki thil na mai ani lowa thianin sofa te ta na ni tharak bi pek na ni ania alo me pe mani ti ko soi du ni
pakhat le che kan bel le nga ngam tu ni lo che thiam sela pathian nam than juda ho hi tu lai al che ta tu lu tu hi lo mu em a Mossad thâu te me Israel spy ho hi Mossad thâu tu nai Mossad thâu che tu dan hi soi ngai na om lo wa Iran top leader ho te hi an bu chắc mấy thì hen in cho anh cả cô hen in bung bùi cái missile kan anh cả cùng thế đấy cả mà sẽ anh tổng nó rum thì anh phải hết chắc mấy tiền missile là anh dùng cả cái này ha anh dùng pin chắc dễ này dùng Israel một sao đâu từ đã thì mấy này đâu cái soi đủ chú thiên nắm khẩn dù đã hậu tệ anh mặc gì anh tổ nó sạch sẽ thế anh ta Indo Buibahina karin Hitler na Holocaust in suat na ram thaga zudaho at haha magtabuay ho at tingin at tuludan su gas chamber hatiang Indian puya anan utira ruak inanan utira gas inan urulum tachina ang Holocaust anan torka Indo Buibahina sangka suko sumli bangawe may chau ka pala ni diso Indo Buibahina la buma te po ka nong thok khane ya chu tiang chu an tu ra ma se pathian mission hi alo kala na movement ni pathian ni dangai ko mo em ma tun juda ho tun lai ko ve na arab sarkar ho ina Iran chon proxy anti mai proxy war an ai wa ava be tu ai tinan Yemen na chon Houthi soloma Hamas ka heta Palestine chunga long boka Houthi te Hamas te Hezbollah ho te hau zong hen sarkar puine Israel tin vekan mase Israel na ani ven thim dan te sang go sum sari le patnia ani independence tu loka 6-day war Arab sarkar zong han tuklom dan te an men lo duga voin khenga pathian ni na Israel nam aron choice ko dan te le tu na Iran le noya an nuclear siam turul tu ho ang ho te heta bunker cluster bomb hogal ahan tu laya ti siete aturu neo Israel ina juda ho pathian ni na o puidan le na movement pathian ni na ngai poi mo thin se hi ani kan sa chu chu bo suan chu tiang deng buk chuan har sat na khir lu tu kha to ma se pathian ni na chan chua ka nam angi ram te reu te si hi a survive tira abula ram house pui petrol khur tam tak nei te ram house pui ham ho chi te kon an me thei lo angin pathian ni a thom zela ni wala yan nam te reu te kan ni Mizoram hi Mizo nampot ne te kan ni nakuma census kan ne dona kum som le pasari nuwa census kan ne masak ber turania tunayan Mizoram hi exactly piang ti kum som pasari chu nge ka khachiam mu to lawa nakuma census kan ne dona ta chuan kan lo la tlem fu ni ka ringa kan thitang me tu ta ya chu wa chuan kan no mi tam lo ma se pathian ni nam angin in survive tira ram roi ta kamin thena chumi atana abuat sai akong a mission Israel in Mossad is Iran an beidona an Mossad au ina e kimalo alo en ang che ang kaini MNF te mitlon te ho ka nam anga gandi chuwa te na turin ram anga state anga gandi chuwa te na turin nakina pe jo independence ko kanla ni mai thei chu chu kan sol chan takania chumi konga chon MNF pathian mission kan tela voila hian pathian in a mission ti ati tirsinga tel kan ni wakian ai chuan om me ka hian ti ka kan soi dowa voila re nani pathian el mi pe a he ni kan celebrate kan man la hian pathian mission a hian MNF telani MNF movement hi pathian thlet wi ti te ka kan soi dowa I ngai ruila mo do kan kin lo na sang te in en ka ni la pathian ni na kan ta na mission na bo sai to le ram ta la e ting e pen tu ra min ti en chuin
i pen thar leila MLF thar i buat sayang udin kan sa kan suit ani kalome